47 Ambassa constituency ni Lua Jimongbai Sawot Pochochora village committee ni Digangpara high secondary Rungnoklawa ti promothani kaisa panda jengkajaka o pandawo BJP ya karai ti promothani banaro phaika 18 family ni 36 voter Borong dol bodolo lamsoka Tolai district zonal chairman Premlal Molchom Tei Ambassa block committee ni president Pusorai Riyang Tei oro kubang macini TWF YTF ti promothani manjak paika tungpuilan oro bisa meeting klai leka sini meeting uddesho omono je o dugang parawo broni elai keno lamaroni jidikal tongtongo suling rokrei tei tui nungjak nai rokrei oro school kaisa tongo oro properly tuirok mantugia amni bagai jeng ini oro resolution suika je tuini khetre hingkai jeng DWS aro chung submit kainai tei lama abo yang state bernai tei edisi facing gurinai jeng asa klayo state facing ungyafano jeng edisi hoite brono lama di suling abo maintenance tei new construction bridge suling tongo abrok tung jai ke ini program naka abrok ang ese dolai jurnal chairman ninggai ang executive PWD no submit kainai abo recently ni submit kainai unai ba submit kainai tei yang state digibo detu mo blog hangkai kalema arti blog andaro o blog bo video bai concern ke ye je brone kimnani lama ni je chapter 3 dari tinung kak nai 3 marok tu DWS dari blog dari yang edit pricing joto digin jom kok salai problem no solution kan tai to bo ba nayo tai o elekani oro po pro ni dimana bono jong to bosor oro practice mani je chapter 3 himani tai yang mani okuri rono asa bisa sayo rono solution kai mana lino ya karen atau poribar jung bai ka broni sabai nam sobo sang kai chung bunayo broni o setak subida khainen bagai jam mansa